Naša se kuća raspada. Zahrđalim ključem pokušavam otključati stara drvena ulazna vrata. Ključ jedva ulazi u bravu i zaglavljuje se pri prvom okretu uljevo. Odmah me hvata strah da neću moći otključati vrata. Dlan mi se znoji i klizi po ključu. Ruka mi se malo trese. Smeđe trakice boje ljušte se s vrata i lijepe mi se za bluzu zajedno s prašnjavim nitima paučine. Hladan val panike navire mi od koljena i obljeva me šireći se oko pazuha, po vratu, po licu. Ovoga puta znam, ne otključam li vrata, jednostavno ću se vratiti kući i ništa se strašno neće dogoditi. To ublažava val panike. Udišem duboko, brišem ruku o hlače, otresam paučinu koja mi se zalijepila za rukav, suzdržavajući se od gađanja. Staloženo okrećem ključ i vrata se otvaraju. Čim su izašli iz aviona, Mateja i njegovu majku zapljusnuo je val toploga zraka kao iz fena. Evo što ti je pustinja, reče njegova majka Betty. Mateju se činilo da toplina nije stvarna, pogotovo kad su zakoračili u hladne aerodromske hodnike obložene tepisonom. Primijetio je mnogo ljudi kako sjede na podu, dok su čekali da crna gumena vratašca ispljunu teške kofere na pokretnu traku i on je sjeo na pod. Ustani, prljavo je, vikala mu je Betty skrećući nakratko pogled s telefona. Stajao je, umoran, dok velika željezna naprava nije zabrujala i pokrenula se. Pomogao joj je staviti kofere na željezna kolica za prtljagu, jedan po jedan. Gdje je tata? Ispitivao je Matej. Tu je negdje. Ili, strpi se, doći će. Čekat će nas. Odsutno mu je odgovarala Betty. Već je 1.5 godina Vlado, ovdje me zovu Vlad, rekao je Mateju kad su razgovarali preko Skype-a, živio u Phoenixu u Arizoni. Matej je bio ponosan što mu otac živi u Americi i u školi se hvalio da će i on ići tamo. Drugi su mu učenici zavidjeli. Na nastavu je odlazio u majicama duksicama s otisnutom američkom zastavom i simbolima košarkaške momčadi Phoenix Suns, koje mu je otac poslao poštom zajedno s nekoliko paketića bombona i čokoladica kakve su se rijetko mogle naći u Makedoniji. Kad je slušao roditelje i rođake kako govore o njihovu preseljenju u Ameriku, na njega je dojam ostavljala riječ povući. Govorili su da je Vlado morao otići prvi, da poslije povuče i njih. Tako su i neki drugi ljudi koje su znali povukli svoje obitelji. Spašavajte živu glavu, govorili su im rođaci i prijatelji, kao da se kod kuće nešto opasno događa. Riste, sine, ništa ne jedeš, prekinula mu je misle majka. Aha, čekam da se ohladi. Ima nešto za piće? Odjednom mu se nešto strašno pilo. Ništa stvarnije, ponavljaju u sebi. Kako je moguće, pitao se, 20 su godina bili zajedno i da ona nije ništa osjetila. Kupila sam ti pivo i stavila u frižider, reče mu majka. Imala je crvene mrlje na krajevima usana. Nikad nije naučila koristiti salvete. U njezinoj glavi nije postojao koncept salvete, pomislio je Riste, ustajući uzeti si pivo. Na starom frižideru je magnetićem koale bila zakačena fotografija njegove kćeri, Melanie. Matthew Arquette nije spominjao imenom, ali pojavljivala se nekoliko puta u SMS porukama i mailovima. Želim biti dio svega što je dio tebe, kao da Riste nije dio Maje, kao da nije dio Melanie. Melanie, koja ga je prodala za skupe mobitele, novac za izlaske po klubovima i život u kući kraj plaže. Sada je bila nova pokćerka bogatog direktora. Konačno je imala i braću i sestre, koje majka nije htjela roditi da si slučajno ne bi upropastila tijelo kojim može loviti direktore.